Min meta 5 snin ilu nfetaħ l-uffiċju tal-ażil tal-Unjoni Ewropea l-EASO, ix-xenarju marbut mal-immigrazzjoni inbidel b'mod li ħadd ma stenna. Tkellem dwar dan Robert Visser, direttur ta' dan l-uffiċju f'pajjiżna li fi ftit jiem ikun qed itemm l-impenn tiegħu fit-tmexxija. The main challenge in the migration, that's not only for us, but that's for everybody working in the migration, is that it is unpredictable. No one predicted the end of the Libya regime. Nobody predicted what happens in Syria. Nobody predicted the Ukraine crisis. So it is organizing a dynamic and flexible system, and at the same time guarding our high values, because it's about human rights. L-EASO bdiet fl-2010 bilan li tiffaċilita b'mod konkret sistema tal-ażil komuni fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Feluq il-5 snin it-twaqqif ta' dan l-uffiċju kienet organizzata konferenza f'dar il-Mediterran. Matula fisser kif l-ewwel passi ta' dan l-uffiċju jidher li ħallew il-frott anke jekk mhux dejjem faċli. Very intense, very exciting, and I think very successful. Starting from literally nothing, from scratch, there's now a solid and respected European agency in Malta working for all of the European countries and adding real support to their work, real assistance in a difficult subject as migration is. Robert Visser iddeskriva l-qbil ta' nhar it-tlieta bejn il-Ministri Ewropej dwar ir-rilokazzjoni ta' 120,000 refuġjat bħala pass biex il-migrazzjoni tkun rikonoxxuta li sfida globali.